baza kwisanga perezida yafashwe, habayeho imirwano, ariko abantu ntibazi ngo ni ibiki, ntibazi ninde uri kurasana n'undi, ntibazi ngo nese ni bamwe mu basirikare barimo bashaka guhirika ubutegetsi. Bivuze ngo abari bashinzwe kurinda umutekano wa perezida bari bari kumwe na perezida muri ako kanya, nibo bahanganye n'igisirikare. Ariko kubona undi musada cyangwa se kubona undi mufasha ubundi bufasha buturutse hanze mu gisirikare byari bigoranye cyane. Amakuru adasanzwe aturuka ku murwa mukuru Caracas wa Venezuela nuko nyuma y'imyaka irenga 10 ayoboje igitugu cyangwa se ibyo bita kuyoboresha inkoni y'icyuma abaturage ba Venezuela, Nicolas Maduro yatawe muri yombi mu gitero kidasanzwe cyagabwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gitero kikaba cyabereye ku murwa mukuru Caracas, kigabwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko tumaze kubivuga. Biragoye kuba hahita hemezwa yuko Venezuela igiye kuba igihugu gitekanye kubera ko Nicolas Maduro atakiri ku butegetsi, kubera yuko ubwo Amerika na OTAN bateraga Libya bavugaga ko Libya igomba kuba igihugu kigenga, abaturage ba Libya bayobojwe igitugu, bavuga ko Libya igiye guhinduka paradizo. Mu by'ukuri ntabwo byari byo, ahubwo yari nk'amaco yo gusenya Libya nyirizina. Ubu ngubu Libya yabaye amatongo, buri munya Libya aho ava akagera aricuza. Buri muntu ari kwibaza ngo ese Maduro yerekejwe hehe? Arajya gufungirwa muri Amerika, araherekezwa ahandi, aricwa nk'uko byakozwe kuri Gaddafi, ndetse na ba Saddam Hussein bagiye bacirwa imanza ziri aho ngaho. Biri bugende bite? Nicolas Maduro kugeza kuri iyi saha birahwihwiswa ko ashobora kuza kwerekezwa i New York, aho ashobora kuza, cyangwa se muri California, aho ashobora kuza kuburanishwa cyangwa se kugezwa imbere y'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana niba bamufasha aribo bagiye kumucira urubanza ari bucirirwe nabwo rurumvikana. Tubahe ikaze kuri Generation Link. Nk'ibisanzwe ngiye nitwa Sindiheba Yusuf. Amakuru agezweho muri aka kanya nitabwa muri yombi ry'uwari perezida wa Venezuela Nicolas Maduro ndetse n'umugore we, aho ubu ngubu bamaze kwerekezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko byamaze gutangazwa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, yavuze ko Amerika yateye muri Venezuela ku murwa mukuru Caracas, igafata Nicolas Maduro ndetse n'umugore we, ndetse bakaba banajyanwe hanze y'igihugu. Of course birumvikana ko bahise bajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ubundi kubera iki Nicolas Maduro yatawe muri yombi? Dushingiye ku makuru ahari, nuko habayeho igikorwa cya gisirikare cyangwa se igikorwa cy'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagabye igitero simusiga i Caracas ku murwa mukuru wa Venezuela. Mu kugaba kino gitero bishingikirije yuko bavuga ko Nicolas Maduro ashinjwa ibyaha birimo ibyo bita narcoterrorisme cyangwa se ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ndetse n'iterabwoba, aho bivugwa ko ari umwe mu bantu bashyigikira cyangwa se bohereza ibiyobyabwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gufatwa kwe rero, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Nicolas Maduro n'umugore we Syria Force bafashwe n'ingabo zidasanzwe Special Force cyangwa se Delta Force, bakaba bamaze gukurwa muri icyo gihugu kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera bwa Amerika. Bivuze ngo niba bakuye muri Venezuela, bashobora kuba berekejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicolas Maduro kugeza kuri isaha ufite imyaka 63, ubundi yabanje kuba umushoferi, yabaye umunyapolitiki ariko yari umushoferi. Mu mateka yabaye umushoferi aho yatwaraga bisi i Caracas cyangwa se ku murwa mukuru wa Venezuela. Yaje kuba umuyobozi w'ihuriro ry'abakozi, nyuma yaje kuba umwe mu bashyigikiye cyane Hugo Chavez wa Venezuela, wazonze ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane, kuko ni umwe mu bo twakwita yasaga naho ari nka kanseri kuri Amerika. Ni umwe mu bantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahize ariko biranga. Ubwo ibihe bye icyo gihe havugwa Hugo Chavez, hakavugwa Lukashenko wa Belarus n'abandi bagiye batandukanye. Abo ngabo yabo Hugo Chavez wa Venezuela, ba Lukashenko ba Belarus, bari mu bantu bamaganye bivuye inyuma ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na OTAN ku gihugu cya Libya, bakamaganira kure urupfu rwa Muammar Gaddafi. Ari naho Perezida Putin w'Uburusiya yatangaje avuga ko habayeho kurangara
ubwo Kadafi yicwaga kuko yavugaga ko hakabaye hari icyakozwe biriya bintu bigahagarikwa, ariko sitiri n'ubundi niba Maduro atawe muri yombi ejo n'abandi bayobozi n'ubundi nta mpinduka zigeze zibaho, kabone n'ubwo Putin we yishinjaga ko habayeho uburangare bagatererana na Kadafi, ariko sitiri n'ubundi biracyakomeje kubera ko n'ubundi abayobozi barakomeza gutabwa muri yombi. Ubu ngubu uri kuvugwa ni Maduro, ejo hari undi, gutyo gutyo. Maduro rero, Nicolas Maduro yagiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2013 hari muri Werurwe nyuma y'urupfu rwa Hugo Chavez. Kuva icyo gihe igihugu cye kikaba cyarahuye n'ihungabana by'umwihariko mu bijyanye n'ubukungu kubera imvururu za politike, ariko imvururu za politike ahanini zagendaga zitezwa umurindi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugore we rero Syria Forest nawe akaba yatawe muri yombi. Uyu mugore nawe akaba ari umuntu ukomeye cyane muri politike ya Venezuela kubera ko yigeze kuba na perezida w'urukiko rw'ikirenga muri iki gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse cyangwa se mu mwaka wa 2020 zashyizeho $15 million z'amadolari ku mutwe wa Maduro, cyangwa se zivuga ko umuntu uzafata Maduro cyangwa uzagira uruhare mu ifatwa rya Nicolas Maduro azahabwa $15 million z'amadolari kubera ko bamushinjaga ko afite ubufatanyacyaha n'umutwe wa FARC mu gucuruza ibiyobyabwenge cyangwa se kokayine bigenewe kwinjizwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arajya mu nkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ashobora kuza gukatirwa igifungo cya burundu cyangwa se agakatirwa gupfa nk'uko byabayeho kuri Muammar Gaddafi, ariko amahirwe menshi nuko ashobora kuza gukatirwa igifungo cya burundu nk'uko byabaye ku mushoramari ndetse n'umuherwe Emmanuel Noriega wo muri Panama mu mwaka muri za 90. Ahangaho umuntu yahita yibaza ngo ese Venezuela igiye kubona amahoro nyuma ya Maduro cyangwa n'intangiriro y'intambara ikomeye muri Amerika y'Epfo? Biragoye kuba hahita hemezwa yuko Venezuela igiye kuba igihugu gitekanye kubera ko Nicolas Maduro atakiri ku butegetsi, kubera yuko ubwo Amerika na OTAN bateraga Libya bavugaga ko Libya igomba kuba igihugu kigenga, abaturage ba Libya bayobojwe igitugu, bavuga ko Libya igiye guhinduka paradizo. Mu by'ukuri ntabwo byari byo, ahubwo yari nk'amaco yo gusenya Libya nyirizina. Ubu ngubu Libya yabaye amatongo, buri munya Libya aho ava akagera aricuza impamvu niba ari uwagiye mu muhanda aricuza impamvu yagiye mu muhanda. Yewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashenye Libya ziricuza kubera ko nka Obama yigeze gutangaza ko amwe mu makosa yabayeho ari uko habayeho gutera Libya ariko ntihagenwe uko Libya izayoborwa nyuma ya Gaddafi. Ari nabyo byaje gukurura imitwe y'iterabwoba za Islamic State ziravuka n'indi mitwe y'iterabwoba, bituma Libya iba akavuyo kugezana n'iyi saha. Reka twigarukire ku bitero, kuri iki gitero simusiga cyakuyeho Nicolas Maduro muri Venezuela ndetse agahita anatabwa muri yombi. Iki gitero cyari kiswe ni operasiyo yiswe Jedeo ya kabiri, Jedeo kabiri, Operation Jedeo 2. Ni ukuvuga ngo ni igitero cyagabwe mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu, ubwo rwari mu rukerera rwo mu gihugu cya Venezuela. Abaturage bakavuga ko baganiriye n'ibitangazamakuru bitandukanye, bavuze ko babyutse bumva indege zitandukanye, zaba indege zirimo iz'intambara ndetse na z'akajugujugu zitandukanye, zose zizenguruka cyangwa se zagose ingoro ya Perezida Miraflores Palace ndetse naho Maduro yaratuye mu gace ka Fuerte Tiuna. Umuntu wumva ibinge bashobora guhita yibaza ati ese habayeho kurasana? Birumvikana, ntabwo gufata perezida ntabwo ari nko gufata mayibobo. Uko byagenda kose habayeho kurasana, kabone nubwo perezida yaba afite abagambanyi bamutanze, ariko buriya umuyobozi ntashobora kubura abantu babizerwa, kabone nubwo haba hari abamugambanira, ariko ku ruhande rwe haba harimo n'abizerwa ndetse bashobora no kwemera kumupfira. Ariyo mpamvu kurasana kudashobora kubura. Yego nibyo habayeho kurasana, habayeho imirwano ikomeye, ariko ni imirwano yabayeho igihe gitoya. Urwego rushinzwe cyangwa se urwego ruzwi nka Casa Military ruzwiho kuba rushinzwe kurinda perezida wa Venezuela bya hafi rwagerageje kurwanya abasirikare ba Amerika Delta Force n'abanavisiri, ariko
bibi by'ubusa. Habayeho kurasana gukomeye mu marembo eh, y'aho perezida yari atuye, ndetse ingabo za Amerika zakoresheje ikoranabuhanga rihanitse mu guhagarika itumanaho ryose ry'igisirikare cya Venezuela, bigatuma ingabo za Maduro zitabasha guhamagara ubufasha bw'imbunda nini. Bivuze ngo Amerika yo yabiteguye, basa n'abatungwa, ariko uko byagenda kose ntabwo igitero nk'icyo ngicyo gishobora kuba nta bagambanyi barimo. Bivuze ngo ibyo ngibyo bijya kuba, hari abari babizi, hari abari babyihisha inyuma, ariko imwe mu mpamvu yatumye iki gitero gishoboka ni uko habayeho ko Amerika mu bintu byihutirwa yakoze yifashishije ikoranabuhanga igahagarika ihanahana amakuru, itumanaho hagati y'igisirikare cya Venezuela, bityo baza kwisanga perezida yafashwe, habayeho imirwano, ariko abantu ntibazi ngo ni ibiki, ntibazi n'indi uri kurasana n'undi, ntibazi ngo nese ni bamwe mu basirikare barimo bashaka guhirika ubutegetsi. Bivuze ngo abari bashinzwe kurinda umutekano wa perezida bari bari kumwe na perezida muri ako kanya nibo bahanganye n'igisirikare, ariko kubona undi musada cyangwa se kubona undi mufasha ubundi bufasha buturutse hanze mu gisirikare byari bigoranye cyane. Amakuru arimo aturuka mu bitaro bya Caracas cyangwa se mu bitaro by'umurwa mukuru wa Venezuela, baravuga ko abagera kuri 24 aribo baguye muri iyi mirwano. Hakaba harimo abasirikare 15 ba Venezuela, abashinzwe umutekano 7 n'abasivili 2. Bakaba bafashwe n'amasasu gutyo nyine kumwe abantu baba barasana. Amerika ntabwo iremeza, ntabwo kugeza kuri isaha Amerika iremezayo ibyo yatakaje, ntabwo iremeza niba hari umusirikare wayo waguye muri iyi mirwano yabereye i Caracas mu murwa mukuru wa Venezuela. Kugeza kuri iyi saha uko byifashe mu murwa mukuru wa Venezuela, i Caracas hari ubwoba ndetse n'urujijo, kubera yuko imihanda minini yerekeza mu mujyi irafunze. Urumva hari bamwe ku ruhande rumwe barimo barigaragambya, hari bimwe mu bice by'umujyi nk'ahitwa Petare abaturage bishimiye ifatwa ndetse n'ivanwa ku butegetsi bya Nicolas Maduro, aho bari mu mihanda barimo babyina. Hakaba n'ibindi bice ariko abashyigikiye Maduro bo bafite intwaro bari kugerageza gukora imyigaragambyo yo kwamagana Amerika. Igisirikare cya Venezuela cyo kibivugaho iki cyangwa gitangaza iki? Kugeza kuri iyi saha ntabwo minisitiri w'ingabo Vladimir Padrino Lopez aratangaza niba igisirikare kiguma mu kigo cyangwa niba kigiye kurwana. Gusa bivugwa ko ingabo nyinshi ziri mu rujijo. Kwa kubura uburyo bwo guhanahana amakuru hagati y'igisirikare ubwabyo bisa naho byabavanze, bituma perezida akurwa mu gihugu nta makuru ahafite. Urumva cyari igitero giteguye, kabone nubwo Amerika yari ifite abantu bayiha amakuru mu barinda perezida, bo bari baje gufata perezida bakomeza bagenda. Kugeza kuri isaha haribazwe, Venezuela iratera Amerika ijye kubohoza perezida wayo? Venezuela iri buceceke ituze? Kugeza kuri isaha yaba minisitiri w'ingabo wa Venezuela nta kintu aratangaza. Ariko kandi ubu ngubu isi muri rusange itegereje kuza kumva ikibihugu bikomeye, ikibihugu bikize ku isi, birimo by'umwihariko Ubushinwa ndetse n'Uburusiya biri buze gutangaza kuri ritabwa muri yombi rya Nicolas Maduro wa Venezuela. Perezida yamaze kuvaho, bivuze ngo igihugu nta muntu ukiyoboye. Ese ninde uri buze guhita aba perezida, cyangwa se ninde ushobora kuza kuba ayoboye igihugu mu gihe ibintu bitarajya ku murongo? Hakurikijwe uko itegeko nshinga rya Venezuela ribivuga, Vice Perezida wa Venezuela Delcy Rodriguez niwe wakagombye guhita afata ubutegetsi bw'agateganyo. Gusa nawe ari mu bashakishwa na Amerika. Amakuru turakomeza tugende tuyabagezaho tubabwira uko byifashe bitewe n'amakuru ari buze kugenda atugeraho. Turabakunda cyane. Niba utari wakora subscribe yikore kugira ngo amakuru ndetse n'ibiganiro tukugezaho bijye bikugereraho ku gihe. Turabakunda cyane.